Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kani gadi ke kunhon jong kertong ke Saint Congress, ubani khon ya ke election MDC na lai mkra Malki constituency, uba Fantin Lakadong. Ha ke jinga kendo bat kina pathai kubur Shillong Press Club, ha ke khat santarik mentau benai rempang arajar khat kendai, ula pensyai halor ke jingmi kubur ba udai udami kandidat jong ke kurim jong u ke kong amperin lingdo. Nalor kini ke jing pensyai new kertong ke Saint Congress ula pensyai syuk halor ki mat rekam jong u bat ke jing angnut ban pendep ikam pendroi lada uyo ban mi khmat syaka yeng dorbar jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Kan don beti ke jing ketno ba kani ke sudai baik ke jing ya le election jing ko kapurin dei jong ba Fantin Rei kinong gumno haba niya siyong hakajupayin idey sikurin bat kajingkano kanumlong kabapalaya na tinrei namar ba pipimpat juyo la light tang hakatukasni hadin ba iba Fantin ipay yung nomination jungi bapinyo sngow ya kakertiin ke baik keren, tinrei hak tu kesini lu kalau mengatang kendit pori, tinggi di snow, bapi don kami, bapi nya don kataka lan, bapangin ay fi ke press ke platform, bapi nya interact bagi kandidat jungi, bapi kam suatu jelir. Ya kimat penteri kam jongi hakani ke MDC election kabanwan haka akun yung turik rumpang arja kat kendal ngalong berbor ke basungu bahapdeng ki eryong hapdeng ki jing keno ki bebuncat haman lagi election ki jongi ke media berbor ke julong ke bah hapdeng ngampat julap kanu kekot kubur kebasim ya kanu keliang kam tam lele ya ke election jona ti kaniru kade ke bentah kaba ni don kamhi banginya yo sngow na ikantin shwa ba in don ya ki public meetings jong i ki ban stang na do na sya kasni mi sngow ba nong song om tang jong ka constituency jong i ki badon kam pan sungtho ye ki matti tri kam jong i nei don kam ru ban pan sungtho lem ya ka sorselong bat ban kewen i ya ka district council ko bakalo Syam maki brio ki pasa po constituency jongan kam de bang hiyo ikini ki mat na in way brio na itu brio badon adudan experience for district council nei kini ki mat rekam kini ki mat agenda jungi berkhot ki dei KBS baik nak experience berlayar ini prabnai. Walang aduna wahai puar ban pekre kene election. Kajing mud dunga ban pekre election kamut dengan nol pekre dan kam lain senam bandayar festava. Dengan yo puar kendiat. Tang prabnai ngayo puar ban pekre election. Puar kim nilai hari ini puar ngala durut. Step ban miet. Ban tresitom. Naru baki adu bertiap yang demian. Kumno ban poi si tu kilong yeng bulan kam yang ni banyak slop. Apa yang slop bat ki ngalap bon di jeng yuki. Ki bangi kum ki noyelam. Imde men plate por aka baya ben aka kan tho iwi. Imde ni plate por ban pet ba tu kalong yeng na tu kalong sem kadi ban yo ka jeng rap nangi kum ki noyelam. Ka jeng rap umud banyak saat entah jengki entah jeng jengki. Imde mengipat ibon sedang kaya kau keti iwe. Katu kau pensusi bahai ni. Tada kiau ini bah ni elek syukurim. Ka Kongres Parti di kebelek syukurim. Tada kipat ba jungi. Inok kesan jungi kiman. Atai ya kibe di kimde benar. Kimde bandong ba elek syukurim. Tada syukurim nila untuk job teh kata ka matlong de kidi jong kesan. Kibala untuk job ini ka election. Kidi kinga kesan jungi kibat tre syutam lang ta jungi. Mak sugi akan yang kesam jungi.